So hi, my name is Moremi Kogi. My name is Moremi Kogi. I am a citizen this day because it is not just about the fuel prices. Hawa watu wanatubeba and yes nuko twinjiye rero nk'uko twabibasezeranyije yuko uyu munsi tugomba kubagezaho ikintu cyitwa imyigaragambyo cyangwa se mandamano niko babyita mu rurimi rwa hano mu gihugu cy'abaturanyi Nairobi cyangwa se Kenya, bitewe nuko wishaka. Imyigaragambyo rero yatangiye mu mujyi impande zose zitandukanye, abajene barimo bafunga imihanda, abandi barasenya amabordire, abandi baragira gute, bamwe baratwika imodoka za leta. Ikibazo rero ni ikihe nibyo tugiye kwinjiramo, hanyuma nyuma tuze kwibaza ngo ibi ngibi se biza kurangira bitanze igisubizo. Ibyo turabyibaza tugenda tumenya ngo ni ibiki bijya mbere. Ni kuri Miki Official rero ikintu cya mbere cyo gukora ni subscribe, asigaye tukayatumya tubana mu makuru muri event nk'izi ngizi, mu bintu tuvuze ngo ni event cyangwa se ibintu bidasanzwe. Reka twavuga ngo ni event nk'ari ibi celebration, ariko urabona yuko imyigaragambyo yatangiye mu saa mu gitondo. Uko umva abaturage bavuga, barakubwira yuko rwose bo bagomba kwigaragambya kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ngo kubera yuko leta irabafenta. Ngaho mu minsi yashize turaza kuha ibiciro uko byari byifashe, bazamuyeho amafaranga 46, ariko biza kurangira bigaragambijeho rimwe bakuraho 10 hasigaye 30. Bivuze ko rero ubu baravuga ati turigaragambya mpaka nayo 46 yose 36 nako nayavuyeho, aho kugira ngo twebwe tubeho mu buzima bwa survive. Ni nko kuvuga ngo uko biba biteye hano mu gihugu cy'abaturanyi, bo ikintu cyose kibaye bemerewe kwigaragambya, ntawe basaba uburenganzira no kumenyesha gusa. Turacanga ibi ngibi rero bivuze iki? Bivuze yuko ari inzego, mu nzego za leta barimo abantu bitwa opposition, bafite ukuntu bavugira abaturage muri guverinoma, kandi birumvikana n'undi abantu bo muri system y'abaye igihugu ntago bavuga ibibazo by'abaturage akenshi, baba basa nkaho bihigira umugati nta kibazo. Ariko opoza baba bashaka amanota ku baturage kugira ngo nabo barebe ko ubutani byamaza bazatorwa. Ibyo rero bituma iyo hari nk'ikibazo babwira abajene ati mujye mu mihanda mwigaragambye, hanyuma ibi ngibi bigomba guhinduka. Ngayo nguko. Hanyuma rero ukibaza ngo ibi ngibi byatangiye bite? Ubundi ibiciro by'amavuta cyangwa se bikomoka kuri petroli byagenze bite kugira ngo bizamuke? Kenya nk'ibindi bihugu byose byo muri Afrika ndetse n'Iburayi n'isi yose, n'ikibazo cy'isi yose, habaye ikibazo birumvikana, petroli irazamuka. Hanyuma imaze kuzamuka rero biza gutuma havuka utuntu n'utwo two kwigaragambya. Hano rero kubera yuko twababwiye ko tugomba kubagezaho ikintu ku kindi uko biba bigiye byifashe, nta kuntu dushobora gutuma tutabahereza amakuru biba bigenda bivugwa hirya no hino. Ikintu rero ugomba kuba warakoze ni kimwe, ni subscribe. Ubundi hano iyo uvuze ngo ibiciro, nimvuga ibiciro niyo umva mvuze amafaranga 100, rero utabumva nk'icyabiri cyo mu Rwanda cyangwa se 1100, ntugire ngo nukuvuze ngo ni 100 ugire ngo ni makeya, naga ari makeya. Mbere yuko uyu mwaka utangira 2025 mu kwezi kwa 12 kugera mu kwezi kwa mbere, petroli yari ku mashiringi 188.52, diesel iri ku mashiringi 171.47, kerosene iri ku mashiringi 158.78. Hanyuma mu ibyo biciro ntabwo biri kimwe hose mu gihugu, aho ni Nairobi nayo nkubwiye. Nyamara kandi aho bita Mombasa ho petroli yari ku mafaranga 181, ndetse diesel ikaja 68, ndetse kerosene ikaja 51. Birumvikana yuko nako biragaragara yuko ibiciro bya Mombasa biri hasi ugereranije n'ibya Nairobi. Tugiye bita Kisumu petroli yari ku mafaranga 188.27 iri munsi ho gatoya ya Nairobi. Diesel nayo ikajya ku 171.68, kerosene ikaja 55 n'ibice 0.3.
hanyuma tunakomeje ubu ngubu rero icyatumye abajene bigaragambya cyangwa se urubyiruko rwigaragambya ubu ngubu kuvuga ngo umujyi Nairobi peteroli iri ku mafaranga 218 n'ibice 25, diesel ikagera ku 242, kerosene 150 nangahe nabiri. Bisobanuye yuko kerosene yo yazamutse amafaranga ishiringi rimwe n'ibice iyo yaragabanyutseho abiri hubwo yaragabanyutseyo, uragaragara ko yo idakunda guhenda. Hama Mombasa na amafaranga 210 amashiringi 211, aho mvugishwa nkavuga amafaranga mwihangane bwo ndimo harivangamo n'utwe wacu ururimi rwacu rugenda twemfluence nta kuri bigenda. Mombasa na amashiringi 211 n'ibice 09, hanyuma diesel ikagura amashiringi 239 n'ibice 34, kerosene 149 n'ibice 49. Kisumu petroli iragura amafaranga amashiringi 218 n'ibice 30, diesel 283 n'ibice 8, ndetse kerosene ikagura 153 amashiringi 7. Hanyuma hakaba Nakuru naho hari ku mashiringi petroli 113 n'ibice 15, diesel 243 n'ibice 33, kerosene ikagura 152 n'ibice 7. Eldoret na amashiringi kuri petroli 118, urabona ko ku bwiganze. Kisumu, Nairobi, Eldoret naho 118 hose bitandukanye n'ibice. Hanyuma diesel 243, na Nairobi akabamo 242, Eldoret iranganya ibiciro na Kisumu. Kisumu yego bisa nkaho byose bigenda kungana. Hanyuma rero aho kerosene yo ikabisha 53 ngayo nguko rero. Ibi rero bivuze iki rero? Bivuze yuko iyi petroli yazamutse amashiringi 6.35, kerosene ikazamuka 86.29, no diesel. Hanyuma kerosene yo ikaguma uko yari imeze, rimwe na rimwe ahubwo ikanagabanyuka. Ibi rero bakavuga atabajene ati twebwe ntago tubyemera, kandi n'ubundi iyo ibikomoka kuri petroli byazamutse ubuzima bwose burazamuka. Ariko none ukibaza twebwe twibaza nyine nk'abanyarwanda cyangwa bavuga urimo rw'ikinyarwanda, ikibazo cy'amavuta kirazwe ku isi hose ko ari birangwa ramuhora wa buri muzi utabaye urwitwazo. Ushobora no kurwitwaza ku banyapolitiki bamwe na bamwe bakabikoresha kugira ngo bibonere inyungu zabo. Akenshi abanyapolitiki bafite n'amakampani yabo ku ruhande areberwa na bene wabo, ubwo rero usanga ashobora kuba afite n'ibyo yakorohereza abene gihugu, ariko kwa ko ari burimo gucuruza akabakwama. Hanyuma rero nkuko katubaciremo gakeya, reka noneho tubumvishe amwe mu majwi yo mu myigaragambyo ko bimeze hariya mu mujyi. Barimo gutwika imodoka, barimo kugira gute, bafunze imihanda, ntawe ugenda, barakinira umuhanda umupira muri kaburimbo, mbese baba bakoze akaduruvaye ku buryo ubona yuko bashaka kugaragaza ibibazo byabo. Reka tuze mu kanya gatoya twumva turebera hamwe nanone imiterere yuko kugeza kuri ino saha bibaye byifashe. Wowe icyo ukora gusa ni ukora subscribe kuri Mwiki Official, tugakomeza twibanira muri gahunda z'ibiganiro byacu nk'uko tuba twaragiye tubibasezeranya. Ama tufanye nini ndio tuweze kukula? Tunaomba huyu Kasongo aende nyumbani mapema sana. One time. Aho rubashe kumva amajwi uragenda wumva bakunda kuvuga Kasongo aende, sijui ibintu nk'ibi ngibyo. Perezida wa Kenya abaturage be nyine bamusirinnye ngo ni Kasongo, bivuye nyine mbizi bo baratera ubuse, baraganira bakaba bafata perezida bakamwita ikintu gutyo runaka. Sinzi niba umuco mwiza cyangwa ariko umuco wabo umeze nabwo ntabwo twabiveba, ariko igihari nuko nyine barimo kwigaragambya. Ni ibintu rero bisa nkaho bitangaje, kuko mu bindi bihugu cyane cyane na nk'ibyo bindi byo muri Afrika, muri East Africa, ko umuntu witwa umuyobozi yaje mu bintu nk'ibi ngibi ntago bikunze kuba byashoboka. Kubona umuyobozi ngagiye kwigaragambya n'abaturage ngo bifatanyije, keretse nyango mu Bugande no muri Kenya, kandi mu Bugande naho bisa nkaho byagiye bicika, ntago bakibagaragambya. Kenshi usanga ibintu byabo Museveni afite ukuntu abikemura bitarageraho bajye kubisakuza, cyabatangira kwijujuta akagira ukuntu abikemura, keretse mu by'amatora mu gihe wenda bashaka kugira bahindura. Hano rero mu gihugu cya Kenya
nk'uko twakomeje tubabwira, umuturage umwe agize ikibazo abandi bakasa nk'aho bacyumvishe niba arenganye niba ari iki, ubwo ni uko nyine ni ukujya mu muhanda bakamagana kandi bakava mu muhanda bishemutse. Ariko rero none hari icyo tujya abantu bajya bifuza, wenda ba mu bihugu bitamo uburyo bwo kwigaragambya nk'uko, bakumva ko wenda bashobora kuba barapfukirana, ariko hari none igihe ureba ukabona ubwo burenganzira nabwo ni bwinshi cyane, aho umuntu ashobora gufata imodoka ya leta akayitwika, agasenya borudire, akagira gute, ukibaza se unose niba umgisenya kandi nawe ufite ikibazo bizubakishwa n'iki? So aho rero usanga ibikorwa remezo byaho biba bimeze gutyo mu kajagari, usanga umuhanda munini w'umugenderaniro, ugasanga borudire ahantu harahe umuhanda waguyemo waragize gutya ntawe ubyitayeho, kuko n'abaturage nyine bakorerwa iyo serivisi nabo usanga iyo bagiye kwigaragambya ibyo bintu bagira gute, batabyitaho, batarinda ibihari byagezweho, nk'uko tujya tubivuga mu mvugo z'iwacu ngo ni ukuntu byagezweho, urumva ko biba bitoroshye. Aha rero mu kanya ndaje mbumvishe umugabo hano mu barimo kwigaragambya, ni umushefu cyangwa se bita ngo ni chairman w'abatwara utumodoka dutoya twita tukutuku, aho arimo kuvuga ni nk'aho ari umuntu mukuru kuri iyo seta, aho bita Kawangware niwe muntu mukuru, avuga ko nyine kuri ako gasantere mo kwigaragambirizaho ni umushoferi mukuru ukuriye abandi, mbese nk'uko yakita nka sharuwa mbese urebye. So ibi rero bituma bigaragaza yuko hari uruvugiro, uvuga ibyo ushaka ukisanzura, ariko nanone byabo uruvugiro rwaboneka. None leta ibikwiye gushyiraho uburyo ki abantu ntibamenye ati twakwigaragambya ariko ntitugire ibyo twangiza. Hari ingingo tugira mu itegeko nshinga ivuga ngo uburenganzira bwawe aho burangirira niho ubwundi butangirira. Bivuze ngo wagiye kwigaragambya ariko wituma n'ubutabigiyemo umuhungabanyiriza ubuzima. Aha ngaha amaduka aba yafunze, abakora imodoka, abanyonga imodoka babita kunyonga imodoka, bafunze imihanda, ubusa nk'aho ubuzima buba bwose bwahagaze. Reka twumve uwichemane. Paul Mushiri, mimi ni chairman wa tuktuk na pia mimi ni chairman hapa kila mahali. Mimi nasema hivi, siku ya leo tumeandamana sababu ya mafuta. Last time walisikia tutaandamana wakashukisha shilingi 10. Laundi hii hatuanguki na hatushuki, tunasonga na wao mpaka mwisho. Naambiwe hivyo ni one time. Tunatakanga tunaongea na fact. Walipandisha na 41 shillings, wakashusha na shilingi 10. Tena wameongeza na 46. Tunafanya hesabu ya 30 bob ile walipandisha mara ya kwanza. Sasa punguza mafuta. Ngayo nguko rero ngibyo ibyo mwigaragambyo. Uyu ni umustar ukomeye cyane hano umukomediye, aho ari we uba nyambere mu gutangiza imyigaragambyo mu mujyi wose wa Nairobi. Rwose abagaragara niwe muntu ugaragara mu bambere ugomba gutangiza ibikorwa. Ibintu rero bisa nkaho byitwa uburenganzira bwabo ariko birangira bibangamiye n'uburenganzira bw'abandi. Aho rero nkakubwira ngo agahugu umuco akandi wako, mugira ibihe byiza. ni kuri Miki Official.